Dejan Dragojević odneo je pobedu sinoć u rijalitiju Zadruga 5 sa ubedljivih 50,1% glasova, dok je njegova bivša supruga Dalila Dragojević osvojila drugo mesto. Dejan je osvojio 50.000 evra, a Dalila PIK montažnu kuću. Oni su odmah po izlasku iz rijalitija prečešljali svoje društvene mreže, pročitali brojne poruke fanova i publike, ali pročistili svoj feed. Dejan je obrisao sve uspomene i fotografije sa svog profila na kom je bilo mnogo fotografija sa Dalilom. Na prvoj fotografiji možete vidjeti da je Dejanov profil bio pun zajedničkih slika sa sada već bivšom suprugom Dalilom, dok je sada ostalo svega 8 fotografija isključivo njegovih ličnih, dok sada već ima većinom svoje fotografije, a potkrale su se 2 fotke sa bivšim suprugom Dejanom, a vrlo verovatno će i te 2 u toku dana biti obrisane. Oni ne prate jedno drugo na društvenim mrežama i očigledno je da među njima nema šanse da postoji ni prijateljski odnos nakon svega što im se u rijalitiju izdešavalo.